Kungsugo sali coba kudagu ro pahire kolsi arai togyong chure choge kolsi mogle khari ai choge idema meditation sungra kha holo krabare ya chaki jo gani kha idema chacha hile chijema ya chugo mi hole pare choge kobaro chungno na thonge pa ai chacha chijema hile achkha cha ho achkha chung ho mjon jo pyara ho ya demai kyong chador ga bo proper bi kodami bo kriba mi ai e kudor go pathama ki ju tare le bo de e kolshita gyama pue propho akrong go mi ne pros go e ngaleng khon proper me maruma prai talal hori bang kyonya ba thare de kyoma ha chikhna ra dilama junlama ha chikhna ra ha chishara ha chikorane achungsa ho trada gi male achimra pros go sungra ba khare de ikyong lu pole cha ne de na cha chaye de na cha re agu mna ni la cha agu british ge sungra tra cha khan khabri ge udbodon pya ho ye choge achungni kya kha lugri la ho hire lugri go invite pya mo hire ya cha phe de tache korani nya ja phakya ho khori ka ba dormi progata tum ho bya nya ja phakya ho ge ego mna ni je center name ikyong name cha ga Shakyamuni Wildfish Forest Meditation Center lo phebare choge ya aro naimat ko pagoda hire Shakyamuni Wildfish pagoda hire ya pagoda naima e Shakyamuni Wildfish Forest Meditation Center phebare choge ya ma tara thong suru lena go already pe la habya shochi kya bya shochi nga yo lo phebya egle tara ga phali hibya ye dmaga ngo ma cha dmaga stream pi thaga nga che la khaim holo nirale amyam phlosi phosgrong egala got khoshi dan to khatha chaga awisang thar ra ni hora ho dama ege apasang thar cha nya ja ro ke prengara ho ya ni khang lo ke nya ja ni khang lo ke tara thon tara na ni wong ke primo lang lele yue mo ra ho ya chege awisang thar ni ho ra ho ya akhai ne phosgrong chege no ka aro le achau hi ra chau ja ro chau ti akhai mya phra ka ya kha awisang thar ba azlu ni lo ra be kha ba tara chakhan kya course kya ge ye ago yang tara chakhan ma mele ne surole ongsha graham ma pyane surole atung nei ha chikora ne ya pui ne achung ne line hare akung sugo phik hore krasu mrangsu alung la le yama lepo phishya apikhle ga korugo mani ashirwad pyare ke jutare kodoro lepo mi phasgo de krongo de ma ba chungsal me na choge kobaro krala param hole ye chada chacha probal hale choge ya onujai tbe ta ka maro le po tra thoin here diga bo tra thoi hom rau chgle so chungni 29 sari chungba ho ya chungni kha de kyong asal po here ya kyong sa kole so udbudon le pya ho krabare diga bo ro pui ma i meditation thoinja akrong rogo diga bo kyong jakha ho chrogo ya chrogo chador ka botra ho pra bali me chege ya chaki jo manang su sumya tbe ta ka maro are ka bo su kri ke pale chi chidna na le ki komba me chege kodagal so mi tare khere de puido le ho ki jo kungsugo hlop proba kodama chaga chungphai barbe